Amanyabikufa mu ihanga ryawe aharigana katonzi bere Radio West Gambampre we bari munonga Dickson abaturikirize murire buhoro banyita mwese kwa Jotham King kandi ndi speaker wa district ya Rwampara mbirenye simbira bwa chairman LC5 bwa Rwampara district obiro esimbere konka hati tinche simbere tinche simba akuba hinaina birenkozere interviews zo mu rumo rwa government kandi bampire confirmation amuna appointment letter ngo nze gukora emirimo ya government inchi namani ugendere mu mipshinge ngera ubuntu gorazo ngenda kwebaza abantu ba Rwampara mwena abantu supportingire kwihaina atandikire na nahimpenderire ngenda kwebaza in a special way Manya family Dickson. Yes. Yabari. Tujya kwiyongera bwanyuma. Abona nabagiriye takagambo mbere ko yatugurire. Baba munongo mwana Dickson nimbakira mwena mu program yitu abamanya family nureba amanya family cyo kumanya saha rwatu. Niyendaga nkabasima. Amanyabikufa mu ihanga ryawe aharigana katonzi bere Radio West Gambampre.